Kako je Eurovizija promenila svoja pravila zbog Ramba Amadeusa? Kao što možete pretpostaviti, Rambo nije tačno veliki poštovalac Eurosong kontesta. U jednom davnom intervjuu je izjavio: I recimo za moju karijeru najgore je bilo trenutno kad bi ja, ne daj Bože, pobjedio na Euroviziji u Evropi. Međutim, ipak je 2012. godine odlučio da predstavlja Crnu Goru na Euroviziji sa pesmom kojom je pokušavao sve samo ne da pobedi. Neuro, don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic to stop change, climatic, automatic. U suštini čovjek je napravio totalnu sprdačinu od pesme, otišao tamo malo da se provede i posprda eurovizijski poredak. I pukom slučajnošću, pošto se tada redosled izvođača birao nasumično, izvučen je da nastupa prvi u prvom polufinalu. To znači da su svi gledaoci, od kojih su se mnogi po prvi put uključili da pogledaju tu famoznu Euroviziju, na početku bili sačekani sa ovim remek-delom. Nemam u vidu njihove rejtinge, jedino u svoje, tako da zapratite me da porastu. Ne znam koliko ljudi je promenilo kanal tokom Rambove pesme, ali znam da su od sledeće godine izmenili pravila, tako da redosled izvođača više nije bio nasumičan, već ga je produkcija birala.